IJohannesburg City Parks and Zoo isiqalile ukulungiswa ipaki laseZolo kuyi-Eco Park kulandela ukukhathazeka ngesimo sayo esiwohlokayo kanye nemibiko yokuthi izingxenye zalesi sikhungo sesigcwele abantu abangenamakhaya. Lokhu kungenelela kuza ngemumva kokuthi imibiko yangaphambilini yabezindaba iveze isimo sokunganakwa kwalesi siqiwu futhi inxusa abahlali ukuthi bathathe izinyathelo eziphuthumayo. Iziphathimandla zithi lolu hlelo luhlose ukubuyisela indawo yomphakathi ngenkathi ithuthukisa ukuphepha nokufinyeleleka komphakathi njengoba izakhamuzi zinxuswa ukuthi zisize ukuvikela lesi sikhungo ekucikelweni phansi kwaso nokunganakekelwa. Usuqalile umsebenzi wokulungiswa nokuhlengwa kwepaki elakhiwa njengenkundla yezokuncebeleka nokuthuthukisa amaciko ezomculo weKwaito endaweni yaseZola. IZola Eco Park esike sabika ngayo emavikini adlule ibisiphenduka izinda sobugebengu esihlalise libhojoza umphakathi nendawo yokuhlala komahambe behlala. Le ndawo lena indawo esymbolize umusic wama-artists eZola which is iKwaito. So some of the people within the community ngendlela ebekuthi le ndawo bese kuyi-hotspot when it comes to crime. So bese befila ukuthi no indawo ngcono enjani idemolishwe indawo si-destroy. But we stood up ukuthi no indawo lena i-City Park as a custodian to maintain in i-ablution facility le ukuthi senze sure ukuthi i-City Park iyabuya iya-appointa i-contractor njengoba seyenzile and then ikwazi ukuthi i-contractor yenze i-renovation. So le renovation yenzekayo la noma i-maintenance yenzeka due to i-vandalism ebekhona because mayenziwa i-Eco Park kwenziwa nama-ablution facility ngo-2014. Unfortunately ayizange yenziwe i-handover ukuthi le ndawo le community yaseZola i-Ward 51 indawo yeni le. Kusenjalo isibonda sendawo siqhube ngokunxusa amalungu omphakathi akhelene nepaki nabalisebenzisayo ukuba bayinakekele ingqalasizinda ekhona ukuthuthukisa izimpilo zabo. So njengamanje okwenziwa i-renovation sifuna ukuthi senze sure ukuthi i-community ithatha over ukuthi nansi indawo yethu sizibhekele mase kuphuma i-budget let the community yaseZola i-benefit as abantu abazobe patroller la as abantu abazobe voluntarily bebheka indawo nama-security company akhona la azothi no siyazicommit makuphuma i-budget siyazi ukuthi sinjani si-prioritize bona. Sine-Astron Energy la eduze kwethu la ngaka-right la so khuluma ne-Astro Energy ukuthi no abantu abazovolunteer at least bathole i-stipend. Le emva kwami sine-build it lapha eZola 1 so khuluma ne-build it ukuthi no let them contribute ukuthi ama-patrollers azobe bheka la nama-security companies azobe njani ene-interest la whether baya-volunteer for now sazi ukuthi no they benefit ngokuthi bathole ini-stipend. Indawo lesi-preserve kube indawo yethu. Siyabonga. Leli paki seliqalile liyabonakala ukuthi lizobuyela esimeni salo esigculisayo sokuqhakambisa umculo weKwaito kanjalo namaciko awo okubalwa phakathi uMandoza, uBrown Dash kanye noZola. Ezindabeni zeSoweto TV ngikunokulunga Mthembu ngiseZola.